Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa G's kan bulan na Hunyo taon 2023. Liwat ming ihatod sa Indo ang mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes sa Good Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako pa sa indong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, groundbreaking ceremony kan Super Health Center sa Naga, pigpanginutan ni Senador Bongo asin Mayor Son Ligason. Ang detalye sa halik Kirisa Santos. Itutugdok sa 1.5 ektaryang lote sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City, ginibuna ang groundbreaking ceremony kan enot na Super Health Center sa syudad ni Naga kan Sabado, Hunyo 3. Pinondohan ni Senador Bongo nin 20 milyones pesos, siya man mismo ang nangenot sa seremonya kasabay si Alcalde Nelson Legacion, mga konsehal kan syudad, asin mga opisyal kan barangay. Dugang na atraksyon sa okasyon ang aktor na si Philip Salvador na pinagkasibutan man kan mga residente digdi. Mas dakula sa regular na Rural Health Center, igwang doktor asin nurse ang pasilidad na bubugtakanin sa diring laboratorio asin paakian. Para sa pinakadakulang barangay kan syudad na lampas 25,000 ang populasyon, bentahin ang gad-ini. Episyo na minsan naduman pa kami sa city hospital para lang maakomodar katong dahil kaya kang health center me. Ngunyan dahil na dahil yaw na rin. Bilang pamayo kan Committee on Health sa Senado, parte kan prioridad ng mga proyekto ang pagpatugdok ng Super Health Center sa Pilipinas sigun kigo. Labi sa 600 kaini ang itutugdok sa nasyon na maoperar 2 taon poon ngunyan. Kakaroon po ng 307 na Super Health Center sa year 2022 at 322 na Super Health Center sa year 2023 sa buong Pilipinas, kasama na po ang 18 na Super Health Center po dito po sa Bicol Region, kasama na po dito sa Naga City po. Pangalagaan niyo po inyong Super Health Center, malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Sarusa na ang Super Health Center sa mga itinabang ni Go sa Naga, bagay na mautawan linaw ni Legacion. Ang Almeda Mabolo Bypass Road kan 2020. Si initial budget na 20 million hali po yan sa SAIA. Asin ang nag-asikaso po kayan Noel De Luna 2020. The following year, sa pagkakaaram ko, nagtabang man po giraray si Senator Bongo para sa budget na 235 million pesos. And nakakausatuya na matabang para matapos yan. Sasayumahan ta ba? Pigduunan kan alkalde, parte kan sa iyang pagiging ama akan syudad, ang pagdisponir nin rekursos para maitao ang pangangaipo kan lambang na genyo. Ang pag-iisip. Tapos na si eleksyon. Si katungdan ko ngunyan, iyon na maging ama kan syudad Kanaga. Public servant. And as such, dapat ang pag-iisip ko si Karahayan Kanaga. Sinabi niya man na dapat maging sarado ang syudad sa siisay man na nagduduhol kan tabang kung kinakaipuhan. Ang Naga permi na lang na nakasara, kumbaga, ang pintuan sa iba. Dapat perming manginutan si Karahayan, si Kapakanan Kanaga.
bako ang karahayan kan magkakapirang politiko sa Naga. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa ibang bareta, e-sports na Mobile Legend Tournament pigbukasan sa mga taga-Naga katagod kan ika-75 Charter Anniversary kan syudad. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Alalayan lang namin. Sa mga viewers natin, maiba tayo guys. Mga viewers, Nasa ikatulong taon na, puon ka magkaigwanig e-sports tournament na pinagpadrinuhan kang lokal na gobyerno sa pagi kang Naga City Youth Development asin kang Education, Scholarship and Sports Office. Ini liwat na binukasan para man sa gabos na e-sports gamer in all ages na matitibay na magkawad ning Mobile Legends. Sa impormasyon na pinaabot ni Officer in Charge Mr. Johan De La Rosa kang Naga City Youth Development Office, iniimbita na ninda ang gabos na mga gamers para sa 2023 Mayor Nelson Legasyon ML Tournament. Nasarong esports tournament kung saan maharampangan asin maralaban ang lambang 5-man teams sa paagi ng elimination sa good na makaabot sa finals para man labanan ang pinakamatibay na parakawat kang ML sa syudad. Sigun kay Mr. De La Rosa, bukas na ngunyan ng registration asin pwede na mag-online fill up sa paagi kana bit.ly/ML Tournament Naga asin ang deadline ngunyan na petsa 12 kan June 2023 kung saan first 100 na team ang kukuanon o makakabali dangan libre ang registration. So, maski po senior citizen, basta nakakawag po kayo ni, pwede po magbali. 5, Mobile Legends po. 5 po kada team. Ang kaipuhan lang po, i-follow lang nindo si link. Yaon po naman si kung paano magrehistro. Ma-attach lang po kamo ng mga kopya kang sa indong ID. O any proof po na kamo ay residente kang syudad ng Naga, either si Comelec registration nindo, ID nindo sa trabaho, sa school. Iyo po yan si So parte po ini kang 75 years as celebration kang syudad. Gigibuhon sa June 14 alas 8 ng aga sagkod alas 5 ng hapon ang elimination and quarter final rounds sa laog kang Naga City People's Hall sa City Hall Main Building. Asin ang semi-final round asin championship tournament gigibuhon sa Plaza Rizal asin madadanan live online sa maabot na petsa 15 kan June 2023 alas 8 ng aga sagkod alas 5 ng hapon ka-partner and smart asin iba pang mga stakeholders. Bukas na po ang application kung gusto magbali duman sa Mayor Legasyon Tournament for Mobile Legend. Assured, guaranteed po na ang first prize po 10,000, second po ay 7, ang third po ay 3. Ini po sinasabing minimum. Taday pa po nalaog, may mga hinahalat pa din po kayang commitments. So, babasa po sa on the city level po, yaon po sa 10, 7, and 3 po. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto, Metro Naga Development Council ipigtutulod maging Metro Naga Development Authority tabang ni Senador Francis Tolentino sa bagay na ini pighagad ni Mayor Nelson Legasyon. Aramuntan detalye sa haliki Risa Santos. Mataawanin otoridad, ininaan pigluluto ngunyan para sa 14 miyembrong local government unit kan Metro Naga Development Council sa pinakahuring pakikipag-ulay mismo kan Konseho ki Senador Francis Tolentino. Ibiniklad ni Alcalde Nelson Legasyon. Nagbuluntan si Tolentino na magpadrino kan resolusyon sa Senado. Si Tolentino ang dating pamayo kan Metro Manila Development Authority poon 2010 hasta 2015. Itong ginibon niya sa ibang lugar, si creation in Cebu Development Authority, Metro Davao. Ang iyo po ini si aangklahan kan kalakawan na po ngunyan kan Metro Naga Development Council na maging sarong Metro Naga Development Authority. Kung mabibilog ang Metro Naga Development Authority o MNDA, formal ining bibistuhon kan gobyerno nasyonal bilang sarong otoridad.
malilinaw man ang punksyon asin poder kaini. Kan taon 2020 sana, maabot 5 bilyones pesos ang pondo kan MMDA. Kumpara sa MNDC na buluntad sa ng kontribusyon ang napapaikot sa mga operasyon kaini, masisyerto ang nakatagamang pondo sa MNDA. Si voluntary contribution kan members sinapag-aulayan ni po 0.5 of 1% of the local development fund of each and every local government units. So iyo po iyan si ginagasto ta pag may mga events. Pinabura ni Konsehal Lito del Rosario ang lakdang na inikan MNDC asin dapat subuot pagpasalamat ng GAD sa nagtulod. We welcome development. We have long aspired for this. Ang Metro Naga Development Council has long aspired for this grant of authority na itatawag ng Congress. And it's a very laudable act. Whoever na nakaisip po kayan, aram ko pong pigtutulod po ining maray ni Mayor Nelson Ligason. Kung si man po ang senador o nakaano kanita, dapat punta natin magkakanig ng pasasalamat. Napag-araman ko po na si Senator Tolentino, Francis Tolentino. No wonder po kasi nagkapot po sa kang Metro Manila Development Authority. Plano sa irarom kan MNDA, prioridad ang solusyon sa pagbabaha asin basura. Alagad mas sentro ng GAD ini sa pagtatabangan kan LGU tangani marealisar ang mga ikararahay kan bilog na otoridad. Nin master plan for connectivity between and among members of the Metro Naga Development Council. Si paghanap nin solusyon duman sa mga problema na common sa mga local government units including flooding. In fact, igwa ng initial presentation na ginibo sa Satuya, itong infra cluster and igwa na din dagdag na lakdang na ginigibo manunungod sa issue kad na pagbaha. Plus siguro ibabalita itong manunungod sa problema sa basura. Pupuna na ang draft kan resolusyon sigun kelegasyon bilang enot na lakdang digdi kan MNDC. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Naga City, posibleng liwat maging venue kan bar exam. At yan sa samuyang pagbabalik. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo
kabuhayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di mo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas loob, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman. Nagana, nasasaligan. Nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Balik kita sa Nagangunyan News. Balikan ta di ba pang mga bareta, Naga City o Ciudad de Naga, posibleng liwat maging host asin venue kan bar examinations ngunya na taon. Aramon taan detalye sa haliki Joel Sulid. Ipinahayag DPSO Director Rene Gumba na nakikipag-coordinar liwan sa lokal na gobyerno, kansyudad asin sa indang opisina, maging sa iba pang mga stakeholders ang mga opisyal asin coordinator kan DOJ o Department of Justice para sa amay na preparasyon katakod kang masunod na bar examination ngunya na taon. Sa weekly press briefing, sinabi ni Director Gumba na nagkaigwanan ng inisyal na mga urulay asin na nakataraan liwata na maging host asin venue ang Ciudad de Naga para sa nasambit na eksaminasyon para sa mga aspirante na maging abogado nagikan sa manlain-lain na mga probinsya sa Bicol Region, maging mga piling mga lugar sa Southern Luzon area. Sinabi pa ni Gumba na sa presente, mayong pamang opisyal na deklarasyon kung anong bulan ngunyan taon asin kung saan ang specific na venue o eskwelahan gigibuhon ang bar exam. Alagad nakaandam na digdi ang gobyerno lokal dangan iniisa sa publiko kang gobyerno lokal oras na mapinalasar na ini kan DOJ. Marurumduman puon kan 2020 sagod 2022 kang naging venue asin mag-host ang Naga City kang bar examinations para sa Southern Luzon o Bicol Region kung saan ginatos na mga examinees ang nagpasiring sa syudad. Pirang semana o bulan antes ang aldaw kang eksaminasyon, kaya man amay ang mga nailatag na mga security measures asin mga action plan para man masyerto ang matrangkilo asin husay na bar exam. There are initial discussions about the bar examinations happening in Naga City again. So we hope that this will be finalized and confirmed. And oras po na ma-finalisar ini, our public information officer will disseminate the details about this. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto, iconic store kan sarong bistadong kakanan sa Naga. Pigbuka sana, detalyas kayan halikiri sa Santos. Maliwanag ang futuro.
Sa pagbubukas kan bagong haman ngunyan na Bigs Sentro ang pigukonsiderar bilang iconic store kan pinakadakulang Bicolano food chain sa rehiyon. Year is a very momentous year for many reasons, right? And as you can see, we really went all out with the store. The design is very unique. The facade is very imposing. And this really indicates that Bigs is ready for the next level. Bagong disenyo na konsepto ni Architect GP Priela, bagong eksperyensya, alagad parehong siramkan pagkakan, asin dekalidad na serbisyo ang pigshare to digdi na saro ng franchise store kan Pamilya Ferrer. Epektibong estratehiya ang franchising kan Bigs bilang padagos na naguusbong na kumpanya. Igwa iningunyang labi 50 franchise stores, aabangan ang pinakahore sa banwaan in Sipokot. Franchising is looking for the right franchisees, and we've been very fortunate to have partnered with very dynamic, very aggressive, very dedicated franchise partners. And I recommend that growth strategy to any business person who wants to scale up, right? And it's not easy, but I think we have a very strong brand. Ang mga pagbabagong ini, ugmang inaako kan mga parokyano kan Bigs. Siring ni Konsehal Jose Perez na saro sa mga espesyal na bisita sa okasyon. Ipigiras ni Perez na kinadakulaan kan sa iyang pamilya ang Bigs. Halos pagdarakula kang ko kasabay ini. Actually, dahil man nagbago lang physically si design. Aram mo naman ng Bigs, it's progressive, it's dynamic. Mas barato na magkakan sa luwas. Mahal ng gasolian ko yan, ang LPG. Kumakan ka na sa luwas, naggrupo ka mo, nakakatipid ka mo, sigurado pang magayon ang loto. Tabak ang loto ni Mama. Siring man kan Hoben as in beauty title holder na si Iris Oresca, si Oresca ang reigning Miss Camarines Norte as in Miss Kaugma na brand ambassador ngunyan kan Bigs. Has been really expanding and growing, especially this year, and to be their brand ambassador has been an honor for me because I am carrying a brand that shares the same values with. Taong 2008, ipigtugdok ang lumang Bigs Sentro na rinibayan kan iconic store, parte pa kan nagpapadagos na selebrasyon kan ika-40 anibersaryo kan kumpanya. Bigs is more than just the food, it's really the experience. It puts us above all the rest. Para sa Nagangunya, Riza Santos. Yan, tras tanto sa iba pang bareta, gun ban exemption application ipigpagirumdum sa mga gun holders kan COMELEC katakod kan nagdadangadang na barangay Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ang detalyas haliki Joel Sulita. Bukas na nagaako na ning aplikasyon for gun ban exemption poon kang June 5 aldaw na Lunes ang COMELEC para sa tulong bulan na period ning pag-apply bago ang election period kung sa inhigot na ipapasunod ang gun ban. Katakod kang barangay asin SK election sa maabot na bulan ning Oktubre ngunya na taon. Sigon kay Attorney Mike Julia, pwede nang mag-apply ang mga miyembros asin mga personahes kang law enforcement agencies, mga local government officials, and incumbent officials, mga security agencies, diplomatic, mga private individuals na high risk, arog kang media asin mga bodyguards, maging mga cashier and disbursement officers kang mga bangko. Ang mga ma-apply ning gun ban exemption, pwedeng mag-check online sa official COMELEC website para man makakuha ning printable forms, antes ining ma-fill upan asin maisumiter ning amay sa COMELEC main office. Partikular sa Committee on Ban on Firearms and Security Concern kang komisyon. Sinabi pa ni Atty. Julia, basado sa COMELEC Resolution number 10985, ang gun ban mapuon sa election period ngunya na August 28 sagkod November 29, 2023. Ang process po kayan, madamang ka muna sa COMELEC website www.comelec.gov.ph. Then ilan po naman sa may portion po naman about sa gun ban exemption. I-download po sa mga forms kung saan ka-applicable. Then pagka-download kang forms, fill upan po to. Tapos kung may pa-notarize, pa-notarize. Then isasabit pa po gano'n naman sa website kang COMELEC sa email. Pagkatapos po kayan, magalat po ng reply kang Committee on Ban on Firearms and Security Concerns.
Pagkatapos, mabayad kung kapan magbayad ng fee, babayaran po itong fee sa Comelec Cash Division or sa opisina ng Comelec Field Offices. Then, pag-approve na po itong bago approvean pala, papadala si original copy, may pre-assessment mo na kung ito mapidalang soft copy kompleto. Then, pagkatapos po kayo, pagkabayad po, i-assess po, then mataon ng exemption. Dugang pa ni Atty. Julia, automatic na exempted sa gun ban ang presidente asin Vice Presidente kang Pilipinas, Chief Justice, miyembro kan Senate and House Representatives, gabos na Justice kang Supreme Court, Court of Appeals, Sandigang Bayan asin Court of Tax Appeals. Siring man kabali sa exemption ang mga judges kang Regional, Municipal and Metropolitan Trial Courts, Ombudsman, Deputy Ombudsman asin ang mga investigator and prosecutors kan Office of the Ombudsman, ang mga Prosecutor General, Chief State Prosecutors, State Prosecutors and Prosecutors kan DOJ, maging ang mga ahente kang NBI, ang mga Cabinet Secretaries, Undersecretaries asin Assistant Secretary, mga Election Officers, Provincial Election Supervisors, asin ang mga Regional Election Directors, ANAS, may automatikong exemption sa gun ban. Yan po ang mga may full exemption, pero dapat may permit lang to carry firearm tapos to possess firearm. Para sa Nagangunyan, Joel Sunil. Mga aplikante para sa Civil Service Examination sa bulan na Agosto, pila sa Sarong Mall sa Ciudad de Naga. Nagkapira sa mga aplikante empleados kan gobyerno lokal. Ang detalles haliki Risa Santos. Pila sa Robinsons Mall, Naga City ang nagpasakan sa indang aplikasyon kan Huwebes, Hunyo 8 para sa Civil Service Examination sa maabot na Agosto 20. Un alas 9 nin aga hasta alas 4 nin hapon ang pagpasa kan application forms na pig-download ang PDF copy hali sa CSC portal kan mismong aplikante. Kaiba kaini ang apat na passport size picture asin kopya kan valid ID. Digdi naman dagos nagbayad nin 500 pesos para sa CSC pen and paper test, mantang 800 pesos sa computerized examination. Sa Naga, pigar kulong nasa 600 ang nagpasa kan application forms na maut makakuakan eksaminasyon. Sa Talakan Professional Regulatory Commission, nagdadakol ng GAT ang nagkukuakan CSC examination taon-taon. Hali sa 70,000 na examinees kan March 2022 examination, nag-abot ining 130,000 kan June examination hasta naglampas 138,000 kan August examination. Alagad nagbaba sa 16.26% passing rate ang June examination, hali sa 17.19% na passing rate kan Marso, asin naglangkaw liwat sa 18.97% kan Agosto. 80% ang passing grade, rekisito ang CSC eligibility kan mga job orders, asin contractual workers na maut maging permanente ang pagtrabaho sa gobyerno. Hunyo 9 ngunya na taon, piglalaomang maaaraman ang resulta kan March 26, 2023 CSC examinations. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Naga Tourist Police Office Units nagpasairarom na sa pigaapod na Integrated Top Cop Training. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Isinalag sa 5 aldaw na pa-training asin workshop na pinagpadrinuhan kang Department of Tourism Bicol asin kang Tourism Office kang Naga. Katuwang ang Naga City Police Office ang 40 gabos na mga PNP personnel na nakatalaang ma-accredit kang Kamprame asin DOT bilang mga miyembros o magiging dedicated tourist police unit kan syudad. Sa entrevista kay Mr. Ruel Oliveira, ang City Tourism Officer asin pamayo kang Naga City Investment and Tourism Promotions Office, hinabigay ni na puon kang magkaigwa ning MOA kang July 12, 2022 ang lokal na gobyerno kang Naga, DOT Bicol, Napolcom asin ang PNP Bicol at akod kang top COP sa syudad sa pagkakaigwa ning Tourist Police Unit, kinakaipuhan na magkaigwa ning seryening training and orientation at mga personahes kan Tourist Police Unit kang Naga antes indang ma-accredit asin maging katuwang sa pagtauning physical safety and security kan mga bisita o turista, lokal o foreign na nagpapasiring sa Naga.
igwa po kitang Memorandum of Agreement involving si City Government of Naga, Naga City Police Office as in DOT, para pipigsayan po niyo last year para po ikrear ining sarong tourist police unit. Ngunyan po i-operationalize na ini para ma-operationalize kay puwanta pong i-train si mga police officers ta. Igwa po yan mga 40 po kitang tourist police mo yan. Sigon kay Deputy City Director for Administration Police Lieutenant Colonel Honesto Garonda kang Naga City Police Office, pamamayuhan ni Police Captain Roderick Macararanga ang Tourism Police Unit kang Naga City Police Office. Naan mayor na trabaho, iyon na maging katuwang kang gobyerno lokal, DOT asin mga local tourism stakeholders sa mahiwas na implementasyon kang nahamang Local Security Action Plan nga ring masigurar ang safety and security ka mga turista o mga travelers, local o foreign, na nagbibisita sa Naga. Dangan maging effective tourism frontliners asin maipromote ang turismo kang Naga. Siyempre, i-cater natin yung mga turista natin at any concern ng ating mga turista, not necessarily foreign tourists, meron din tayong mga local tourists na visiting our city. So, ano nila yung hindi naman lang tungkol sa kunyari may problema sila sa krimen, but also kung paano matulungan natin ating mga visitors para ma-enjoy nila ang pagpunta nila rito sa Naga City at away from any fear na baka may mangyari sa kanila or something like that, na ganun na naging enjoyable and memorable ang pagbisita nila dito sa ating syudad. Sa nasambit na training, naging presente man sinda City Councilor Joe Perez, ang chairman kang Committee on Culture and Arts, asin City Councilor Omar Buenape, ang chairman kang Committee on Peace and Order, Public Safety and Disaster Management, kan Sangguniang Panglungsod, asin si PSO Director Rene Gumba. Kaiba ang mga representante asin owners ka mga local tourism related company and establishment kung saan itinukdo sa mga tourist police personnel kang Naga ang role asin mission ka mga ini. Kabali ang Child Safety Tourism and Protection Law, mga mandato kan DOT asin mga attached agencies, tourism trends, tourism behaviors and market profiles, maging ang local history kan syudad, kultura asin tradisyon, tourist safety and protocols. Nagkaigwapa ning open forum kay ba mga local tourist stakeholders asin ginibo ang pining kantap ka pins asin sa huring aldaw iyo ang half day familiarization tour sa mga tourist spots kan syudad. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Sa satuyang huring bareta Grand Parade sa ika-75 Charter Anniversary kang Naga, kasado na sa June 18. Ang detalyes hali kay Risa Santos. Puspusan na ang paghahanda para sa lampas sarong semanang selebrasyon kan Diamond Jubilee Anniversary kan Naga. Saro sa mga dakulang aktibidad ang Grand Parade sa aldaw mismo kan anibersaryo, Domingo, Hunyo 18. Kaibaan mga imbeltong organizer asin opisyal kan barangay, pinanginutan ni City Administrator Elmer Valdemoro ang pagtiripon manungudigdi. Piga-antisiparan ang dagbang nakabali sa parada, mga empleyado kan ahensya asin opisina kan syudad, mga opisyal kan 27 barangay, asosasyon, publiko asin pribadong eskwelahan, mga grupo asin individual. Mapoon sa Metropolitan Naga Cathedral ini hasta sa Plaza Quezon kung sa inyaon ang badsyeto. Gigibuhon dagos digdi ang fireworks display asin konsyerto kan local bands. Sigun kay Valdemoro, magkakaigwan ng temporaryong pagsarado sa mga tinampo katakod kan Grand Parade. Lain pa sa Grand Parade, nakalinyada na ang mga aabangang aktibidad, siring kan installation of local historical markers sa Hunyo 9 asin 15, mga konsyerto ni local bands sa Plaza Rizal tuyong Banggi poon Hunyo 10, Philippine Independence Ceremony asin trabaho fair sa Hunyo 12, e-games battle sa Hunyo 15, Charter Day Ballroom sa Hunyo 16, Open Invitational Cheer Dance Competition sa Hunyo 17, asin dakul pang iba bilang pag-orgulyo kan 75 taon nin progresibong syudad. Mahihiling ang pinal na instruksyon asin mga dugang na impormasyon katakod kan Charter Anniversary sa official Facebook page kan Naga.
Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Yan ang katripunan kan sa tuyang bareta sa Anaga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran naman kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, asin kan sangguniang panunsod kanaga, silingman kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inipuan sa indong nakaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon, mabalos kang sa indong pagkatabay. Ang sa indong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan, Anaga Ngunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Anaga Ngunyan, Anaga Ngunyan. The scope of the Naga City Children's Welfare Code, basically it addresses all the concerns for children. It also contains the four basic rights of children: development right, the survival rights, the protection rights, and particularly the participation rights, which cater the participatory governance for children. So we include particularly the participation rights, since the developmental, the survival, and protection were already in place in the program of the city. We institutionalized the children's participation, particularly in the inclusion and the Naga City Children's Codes, since there is already an organized barangay children organization in every barangay, and we already have a federation, the Naga City Federation of Barangay Children Organization. And by incorporating in the Naga City Children's Code, there is a provision for them, for their programs and activities. They can also plan, implement, and at the same time, they're the one who conceptualizing, as well as they're the one who implemented the programs for children, and at the same time the assurance that the children is consulted in every programs that the city may undertake. Very much fulfilling po sa feeling, since I'm representing the children's sector of Naga City and I'm amplifying their voice to the LGU of Naga City. I really think po na they can actively participate sa LGU ng Naga by recruiting them and telling them what really is the significance of the children's sector sa society natin. Since sa children's, meron din iba't ibang sector like the PWDs and the women's, and also we are targeting po the CAR or the Children's at Risk, and CICL, which is the Children's in Conflict with the Law. So we are recruiting them and telling them talaga the significance or the main significance of the children's sector. City Children's Federation po consists of the 27 barangays of Naga City. So that means the federation has a communication po na mas mapapabilis kung ano ba talaga yung voice or yung gusto ng mga children's sa buong Naga. So we are the communication baga or the bridge for me po, especially to the one representing the children's sector, na may voice out or ma-amplify ang voice kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng mga children's to the LGU. Seven barangays ng Naga
ini-encourage na bawat barangay merong barangay children's organization, yung children's organization, yung mga kabataan namin, minsan may mga 8 years old, 9 years old, kasama na sila sa activities. Dahil po sa pagbibigay natin ng priority sa pag-aaral, sa edukasyon ng ating mga bata, ng mga kabataan, ay yung pagpapatayo ng mga bagong paaralan. Simula po nang tayo ay maupo bilang punong lungsod noong 2019, nakapagpatayo na po tayo ng 4 na bagong paaralan. Noong isang buwan, pinasimula na po natin yung _5 na bagong paaralan. Yan po yung tatawagin nating Mabolo National High School. Yung pagpapatayo po ng mga bagong paaralan ay sagot po ito sa problemang hinaharap, lalong-lalo na sa secondary. Kasi nga po, ang tingin natin masyado nang congested yung ating mga secondary schools. Kaya, kailangan magtayo sa mga lugar, sa mga komunidad, lalong-lalo na kung saan nakatira yung mga tao. Ibig sabihin, inadapt po natin yung isang pulisiya, Decentralization of Essential Government Services. So, hindi lang po ito para sa edukasyon. Kasama din po sa kinonsider natin yung serbisyong pang-kalusugan. Kaya may mga bago po tayong primary healthcare facilities, kasabay po o kaya malapit doon sa itinayong mga bagong paaralan. Meron po tayong City Health Office doon po sa Santa Cruz, within the Santa Cruz New Area Development. Ganon din po dito sa May Balatas yung bagong City Hospital ng ating lungsod. Noong kasagsagan po ng COVID-19, minabuti po natin na maglagay sa mga stratehikong lugar nung tinatawag nating community Wi-Fi para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa elementary, high school, and even in college. So kasama din po yun. At maliban din po doon sa nabanggit ko kanina mga new development areas, particularly Santa Cruz and Balatas, may mga event centers po doon kung saan ay ginaganap yung mga iba't ibang gatherings involving children. Kasama na din po yung mga pagtitipon, iba't ibang gawain ng mga estudyante sa nabanggitang paaralan. Maliban po dito ay may mga parating pa po tayo na mga proyekto na magbibigay ng hindi lang kasiyahan kundi benepisyo, makakatulong sa pagbuo holistic development ng mga bata. Unahin ko po yung patungkol sa sports, yung Sports Academy. Pinaghahandaan na po natin ito and hopefully masimulan po ito next year. Doon din po natin ito itatayo sa Metro Naga Sports Complex sa Pacol. Tama-tama, may iba na po mga facilities doon involving sports. Yung isa pa po ay yung People's Park and Recreation Center. Dito naman po ito sa may Bicol River, Tabuco side. Minabuti po natin base sa site development plan na mayroong lugar, mayroong puwang para sa mga bata, para sa mga kabataan. Una po sa pakikipag-ugnayan sa mga kasali sa BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po halimbawa po doon ang health, ang peace and order, at the same time ang education. Pangalawa po yung pakikipag-participate namin sa private sector para mas bigay namin yung serbisyo ng bata
At the same time po, sa pag-participate po ng bata, ini-invite din namin yung bata kapag may mga desisyon na gagawin ang komitiba ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa amin po, sa barangay namin, mayroong kada zone na may mga organization na mga active sa barangay, youth and children. And sila po yung tinatanong natin kung ano ba yung pangangailangan at kung ano yung kailangan ng bata na sa presente. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient. Naga joined the cities and municipalities Competitiveness Index annual ranking in 2013, the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind in 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year in 2014 and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city, and this time landing first in the government efficiency pillar. Naga continued in making its way up in the Competitiveness Index ranking. It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the 2nd place overall most competitive city for both years. It was in 2019, before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligacion started his first term in office, when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligacion administration. His first term in office as city mayor, by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever, the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its expressed commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities. At the start of his term, Ligacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test.
Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then started to embark on the establishment of new development areas in the city, opening of new roads, construction of more health and education facilities, evacuation and event centers, and more. The projects caused the decentralization of the services of the government, improvement of city road networks, introduction of economic activities in once bleak parts of the city, and opening of more opportunities for jobs, businesses, and employment. This also helped to stimulate the growth of the local economy, created a responsive environment for recovery, and secured the city's sustainability post-pandemic. This led to Naga gaining the confidence of investors, attracting more businesses and developers to locate within the city. As with other award-giving bodies, the yearly CMCI rankings constantly serve as a benchmark for Naga in evaluating its performance in terms of sustainable development. The insights that the index provide allow the city to have a better perspective on how well it is faring in its administration relative to the competitiveness pillars, and prompts necessary actions on assessed deficiencies. For one, the recent addition of the innovation pillar affirms the undertakings that the local government is doing for the growth of the startup industry in Naga, and all the more makes it imperative for the city to step up its game in governance and embrace necessary tools and changes in its mechanisms, lest it will not be able to sustain in the long run. More than healthy competition, the index serves a crucial role of giving local governments a glimpse of the current trends and realities to ensure that their systems and processes in place, as well as the crafting of their plans and policies, including the implementation of projects and programs, are all at par and aligned with emerging developments, which is of utmost importance for a future-proof and future-ready city. Naga's next steps and aspirations remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa at panatag na buhay. For Nagueños, this is characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is, among others, vibrant, safe, and resilient. Right now, the city is enjoying the influx of more investments and developments that will soon drastically change the landscape of the city and improve the lifescape of Nagueños as Naga continues to invest in being a livable place as it lives up to its name of being ang maugmang lugar. Nagapasalamat kami Mayor ta nagibuang kami ding drainage. Kaya salamat po Mayor sa tinaong tabang sa mo. Didikit lang na uran-uran na baha. Kung nagbabagyo, alangkaw, tagdingani, uran-uran lang, matubig yun nagdiyo. Nagkaiguang drainage, dakulang tabang ta kuyan mag-uran dahil na binabaha. Yan ang kagayunan kang marabot na mga kalamidad araw kang bagyo maray na talagang dahil na mabaha dito. Basta kayo pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaot ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka walang para sa diri mi.
Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa Kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di naman sila masasakitan ta. Pag-amot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami anas-anas naman po kami ding mga gurang. Dakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ako ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor sa Ligasyon, talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, ang health center, unlike ngunyan na dakula na tapos magayon pa, magiging child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BSW volunteers, mga marayman po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Ligasyon, asinan sa iyap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sa iya pong naisipan digdi yung proyekto sa muya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit asindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ning basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni yung naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi sa muya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibumangkan sa muyang kapitan, pinapairibakwit na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyo na po nga ni iniyo, riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok ibis sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si saindang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Ligasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kay Mayor sa Ligasyon po, dakulaon pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipong drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang onra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agad. Ini arog kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali, saka maayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siyang paginabang, asin gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, arog kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali akong nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayang kani, sa kasarupan mo niyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin na basketballan, okay na. Dati po, grabe ang baha Migdi, lalo kung makusog ang uran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matiis talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, tanatabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, kaya mo araw pagturog mo pagbanggi, pagmata.
mo kay atong na. Naging rahay po ngunyan ta, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya sa tulay kan sa muyang residente na Sonapor. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan, gawa. Dahil may po gaanong bistado, pasalamat may manggararit, tas hindi po ang nag-ikot. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montecillo, nagbaha man, doon kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos, pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga, natauhan kaming bahay nga, hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawaan naming arog ganing project ninyo, hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ko kasi di ko nga ikalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi kami sa baha, ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montecillo kami nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Yaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, dipisil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako saruman po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong, kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-ural daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na daytangan ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligacion, kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Poon kang nakaigdi ako, talagang mayo pa igdi yun yung tinampo. Agihan lang talaga ng motor, aro kaya, taho, hanggang makaabot kami naman. Kadtok, masakit talaga sa mga aki. Gahatod mi, tapos pag mauran, masakiton. Ito na aramin mi nga ni, na papatinan po mi. Siyempre nagkaurog man kami. Dahil na kami malalabuyan pag mapaeskwilahan kami, pag makatod ng mga aki. Talagang dako lang tabang. Dahil may huna-una magkakaigo-igdi yun yung kuya, matitinan po na iniyo. Tapos ka itong nakanwit, siyempre na, salamat, matitinan po na, dahil na kayo magkaralabuyan. Maugma talaga, dahil na masasakitan. Salamat na maray, Mayor, sa pagtabang sa muya, igdiyo na magkaigo ng tinampo igdiyo. Siyempre, sa kada pamilya kang mga naka-arrestar igdiyo, nakulang pa sa salamat ang kaigwa na kami ng tinampo. Bako unang dipisil na kung araw kayo igwa kaning sa mga emergency. Madali na, lalo na kung igwa ng service. Kami po, nilipat kami digdi hali sa squatter duman sa Kabang. Pasalamat po kami daw para paano. Nakahali na kami duman sa baha. Kaya lang sinangyari nga ni si Agihan. Si Agihan may
sadit, tapos malabo yun pag mauran. Hanggang digdi po sa laog, grabe ang laboy digdi dati. Kaya ito nga, may kasulo digdi. Dahil nakalaog ang bumbero, kaya natupok si sarong buong harong digdi. Duman po nga isa agihan, masakiton maka digdi yun ta. Rikudo, sadit. Tapos po unyan, sa hirak ng mahal na Diyos, sa tabang po kang gobyerno, napakarayan sa muyang ini yung tinampod, na parani na po lalo. Hindi na kami nag-aagi. Mahiwas na, madalion na ang mga nagraralaog na mga ma-deliver tubig, ma-deliver gasol. Pasil na po para sa inda. Maugma po, halos gabos man po kami nagkaurugma dahil malakaw kami, dahil na malaboy. Dako lang pasasalamat ni po kay Mayor Legasyon, saka po sa ginhawang naging nyo po, lalong-lalo na taday po kami digdi pinabayaan. Mayor Nelson Legasyon, salamat po sa agyan na pighingi mi sa imo na tinupad mo talaga, kaya gana na. Agihan mi digdi na garo na bagatong lubak-lubak na maputik pa, mahirap talaga siyang agyan. Gilid lang talaga siya na maputik, kung magbaha, ang pinakaano digdi, lubak-lubak talaga siya, dahil siya pwedeng agyan. Tamang-tama man na si Mayor na hagaran ming tulong, yun, pigtupad man yung gusto ming mangyari. O yan na, maganda na talagang agihan. Kung hindi man dahil sa Mayor ming mahiguson baga. Naga City has long been known for its participative traditions and governance. Since 1997, the creation of the Naga City People's Council, by virtue of the Empowerment Ordinance, has been allowing representatives from the civil society organizations in the city to have a seat in the local government special bodies and participate in the decision-making tables. With the advent of technology, another mechanism for engagement introduced in the city is the I-Governance Program, a computer-based system of delivering public services by utilizing the internet through the city website, wherein city ordinances, resolutions, programs, budget, bid notices and results, and city directory are being posted for public access and monitoring of practically all aspects of the city operations, which further enhance transparency in the local government. In 2013, with the rise of new media technologies, the city government adapted to the trend in digital communications and capitalized on these new tools for better information openness and exchange. It then reorganized its public information arm into City Marketing and Promotion Office, which was further established in 2014 as the City Events, Protocol and Public Information Office, CEPIO, by virtue of the Ordinance Number 2014-002, and tasked with the mandate to not only deliver to the public information on the city government's affairs, but also to handle and manage the conduct of various city official and commemorative events. Further, in 2017, by virtue of the Ordinance Number 2017-108, the City Council caused the reorganization and functional changes at CEPIO, integrating therein the iServe Information and Action Center and the City Publications Office as part of its composition to allow for a more systematic interaction of the people and the local government. CEPIO currently maintains 1. Naga's official Facebook page, which updates the Nagueños on the daily affairs of the local government, the social services and programs it offers, official announcements, as well as live streamings of Sangguniang Panglungsod sessions, budget hearings, and more. 2. Naga Ngunyan, ANN News Facebook page, which carries the city's broadcast news that are also being simulcasted at partner local radio stations. 3. Various social media accounts including Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok to reach even more users for better information dissemination. 4. ANN Magazine to engage communities with limited access to other forms of media. 5. Local media partnership through the conduct of regular press conference with the City Hall Press Corps for even wider broadcast scope. 6. Conduct and organization of official activities, commemorative ceremonies, and religious and civic events to gather the community, promote culture and heritage, and increase awareness of the workings of the LGU. And 7. Protocol services to facilitate better conduct of ceremonies and reception during guests' visits. This broad range of platforms ranging from radio, print,
social media, and conduct of activities allowed the local government to largely engage the public, draw its services even closer to the people, and facilitate civic participation by providing also an avenue for the Nagueños to easily convey to the city administration their concerns through feedback mechanisms as Naga continued to innovate and evolve in its operation, extending its pegs and continuously setting forth new horizons under the banner of transparency and good governance. Madya na, makisumaro sa kaugmahan kan Naga. Uswag pa, Naga na! Be part of the fun. Be part of the festivities. Let's celebrate our rich heritage, achievements, and the collective spirit that has shaped Naga City into the thriving and vibrant city. Happy 75th Charter Anniversary, Naga City! Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan Lambang Nagueño sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. When Naga City Mayor Nelson Ligacion first came into office in 2019, he was welcomed by a city that was spiraling down in its competitiveness index rankings. There was not much infrastructure, job opportunities were limited, there were many out of schools. For Ligacion, this should not be the case for a city that asserts to be a premier one in the region. Being one who also came from the margins, Ligacion largely understands the importance of being presented with the necessary opportunities to be able to realize one's aspirations. It is in this perspective that he set out to steer Naga back into shape. He made it clear in the agenda of his administration that infrastructure development is necessary for tourism promotion and to attract domestic and foreign investors that will help develop the local economy and generate jobs. Thus, the administration embarked on the establishment of 4 new growth areas in the different parts of the city. The development undertakings commenced with the opening of new roads and the establishment of school, health, and event facilities, introducing new urban districts in the city. Landowners in the site trusted the vision of the administration and showed their support by donating parcels of their lands thereon. Functionaries of the national government as well as the private sector also helped the administration in securing funding for the projects.
Soon, the newly constructed school started to accommodate enrollees and help with the schooling of underprivileged students. Now that nearer schools entail lesser cost on the part of their families. The new health facility likewise provided accessible health services to nearby communities. Moreover, the projects were able to provide employment to teachers and health practitioners. With now a promising environment for business, the city started to welcome the coming of big players in the business and real estate industry such as Philinvest, Santera, SNR, Landers, and more that are expressing interest, spelling new township developments, more business activities, and the growth of the local economy. What more, Naga was able to climb back on top of the DTI CMCI rankings, attaining overall top 1 most competitive component city in the entire country for 2 years in a row in 2021 and 2022. Further, when the national government launched the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program Housing Project under the Department of Human Settlements and Urban Development, Naga was the first city in Bicol to be granted its implementation with the readily available land areas in the newly opened development sites. President Ferdinand Marcos himself lauded the city for having already prepared areas for human settlements with the ongoing construction of necessary facilities and amenities, citing that the practice should be replicated in other localities. The city administration's aspirations and next steps remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa, at panatag na buhay. With the coming of more investments and developments arising from this bold venture in infrastructure development, this will also drastically change the cityscape into one teeming with various socio-economic development opportunities for the Nagueños, as the local leadership continue to invest in making Naga City a highly livable place, ang maugmang lugar. Nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. Papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nakaugat, sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugunan, mapag-alaga, mapitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan
The scope of the Naga City Children's Welfare Code, basically it addresses all the concerns for children. It also contains the 4 basic rights of children: development right, the survival rights, the protection rights, and particularly the participation rights, which cater the participatory governance for children. So we include particularly the participation rights, since the developmental, the survival, and protection were already in place in the program of the city. We institutionalized the children's participation, particularly in the inclusion and the Naga City Children's Codes, since there is already an organized barangay children organization in every barangay, and we already have a federation, the Naga City Federation of Barangay Children Organization. And by incorporating in the Naga City Children's Code, there is a provision for them, for their programs and activities. They can also plan, implement, and at the same time, they're the one who conceptualizing, as well as they're the one who implemented the programs for children, and at the same time the assurance that the children is consulted in every programs that the city may undertake. Very much fulfilling po sa feeling, since I'm representing the children's sector of Naga City and I'm amplifying their voice to the LGU of Naga City. I really think po na they can actively participate sa LGU ng Naga by recruiting them and telling them what really is the significance of the children's sector sa society natin. Since sa children's, meron din iba't ibang sector like the PWDs and the women's, and also we are targeting po the CAR or the Children's at Risk, and CICL, which is the Children's in Conflict with the Law. So we are recruiting them and telling them talaga the significance or the main significance of the children's sector. City Children's Federation po consists of the 27 barangays of Naga City. So that means the federation has a communication po na mas mapapabilis kung ano ba talaga yung voice or yung gusto ng mga children's sa buong Naga. So we are the communication baga or the bridge for me po, especially to the one representing the children's sector, na ma-voice out or ma-amplify ang voice kung ano ba talaga yung gusto sabihin ng mga children's to the LGU. Seven barangays ng Naga, ini-encourage na bawat barangay merong barangay children's organization. Yung children's organization, ini-encourage sila mag-form ng sarili nilang organization, magplano ng activities nila. Each of the barangay, yung presidente nila, kasama sila dun sa tinatawag na federation. Federation president, he has a seat in the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So may voting rights siya, no? Kasama siya sa lahat ng meetings, kasama siya sa lahat ng planning, decision-making process. Apart from that po, meron ding mga capacity building, no, for all children's organization. Yung mga kabataan namin, minsan may mga 8 years old, 9 years old, kasama na sila sa activities. Dahil po sa pagbibigay natin ng priority sa pag-aaral, sa edukasyon ng ating mga bata, ng mga kabataan, ay yung pagpapatayo ng mga bagong paaralan. Simula po nang tayo ay maupo bilang punong lungsod noong 2019,
nakapagpatayo na po tayo ng 4 na bagong paaralan. Noong isang buwan, pinasimula na po natin yung _5 na bagong paaralan. Yan po yung tatawagin nating Mabolo National High School. Yung pagpapatayo po ng mga bagong paaralan ay sagot po ito sa problemang hinaharap, lalong-lalo na sa secondary. Kasi nga po, ang tingin natin masyado ng congested yung ating mga secondary schools. Kaya, kailangan magtayo sa mga lugar, sa mga komunidad, lalong-lalo na kung saan nakatira yung mga tao. Ibig sabihin, inadapt po natin yung isang polisiya, Decentralization of Essential Government Services. So, hindi lang po ito para sa edukasyon. Kasama din po sa kinonsider natin yung serbisyong pang-kalusugan. Kaya may mga bago po tayong primary healthcare facilities kasabay po o kaya malapit doon sa itinayong mga bagong paaralan. Meron po tayong City Health Office doon po sa Santa Cruz, within the Santa Cruz New Area Development. Ganon din po dito sa May Balatas yung bagong City Hospital ng ating lungsod. Noong kasagsagan po ng COVID-19, minabuti po natin na maglagay sa mga stratehikong lugar nung tinatawag nating community Wi-Fi para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa elementary, high school, and even in college. So kasama din po yun. At maliban din po doon sa nabanggit ko kanina mga new development areas, particularly Santa Cruz and Balatas, may mga event centers po doon kung saan ay ginaganap yung mga iba't ibang gatherings involving children. Kasama na din po yung mga pagtitipon, iba't ibang gawain ng mga estudyante sa nabanggitang paaralan. Maliban po dito ay may mga parating pa po tayo na mga proyekto na magbibigay ng hindi lang kasiyahan kundi benepisyo, makakatulong sa pagbuo holistic development ng mga bata. Unahin ko po yung patungkol sa sports, yung Sports Academy. Pinaghahandaan na po natin ito and hopefully masimulan po ito next year. Doon din po natin ito itatayo sa Metro Naga Sports Complex sa Pacoon. Tama-tama, may iba na po mga facilities doon involving sports. Yung isa pa po ay yung People's Park and Recreation Center. Dito naman po ito sa may Bicol River, Tabuco side. Minabuti po natin base sa site development plan na mayroong lugar, mayroong puwang para sa mga bata, para sa mga kabataan. Una po sa pakikipag-ugnayan sa mga kasali sa BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po halimbawa po doon ang health, ang peace and order, at the same time ang education. Pangalawa po yung pakikipag-participate namin sa private sector para mas bigay namin yung serbisyo ng bata. At the same time po, sa pag-participate po ng bata, ini-invite din namin yung bata kapag may mga desisyon na gagawin ang komitiba ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa amin po, sa barangay namin, mayroong kada zone na may mga organization na mga active sa barangay, youth and children. And sila po yung tinatanong natin kung ano ba yung pangangailangan at kung ano yung kailangan ng bata na sa presente.
an sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. An sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Anaga Ngunyan. Anaga Ngunyan.